Welcome Korusien into one child we are body of Christ into one child we are prieneu the beneneu nan nepaluarot in Kahlepen Krais kalangan ng kauno ke songkoros bil kalangan ng komi ko puwede yung bilyang pachotan such kan ran watch puwede chailen ke neu ke bene te sawas ke bene Ninduan buksaraw ya kasaleng child nan iproisak resak lemau emasani child der chukatisa nga child chia kene upenekan pue a child chia kene upenekan child tuwe cheme chekan arai kana puen kuya pue ki eupene makin kakakaela kalole nemenemen arian so makchapel kan luwa chala an so makchapel kan yatano kakayanin sense watla Teso chilibilipil song kan magchabil kan so bay na newuran akachabil kan na melil kaun na mawiya achay source in kael koros kaelail imagareta kachail mawiya supplement kauno child wiya supplement kauno kachail mawiya kisen Kahlepen Krais body parts pagtak chailen kan kaksawa se emenemen iyap chen gusto ya nan wikach gusto ya momotso ari ninduan momotso Jesus met chapun momotso ay kasampal body parts may kichail mawya body parts kichail mawya kasen patio taksen yata no child mawya palwaran Krais body parts kaw mebe mese salange chumwe awe ne child mawya body parts ko inanen kasampal pe wanane anane sawasin chumwe wanane sawasin ne wanane sawasin salange wanane sawasin poron meseo ariya kasampalong child na so metwa chemech nintuan puksaraw ya kasaleng child me body parts te ewew Kakon paluar puksaraw kasaleng child me child na ne uchuch pene o connected pene uchuch pene pag child ka kaunsa kaya palwaran Krais en ka kunsak ari child mawya body of Krais kowongay mawya body of Krais yata no so chilibilbil men yang momot so kachawusang ye kacha mawya body parts kacha mawya parts in Kahlepen Krais kachama uya kakonin paluaro kakonin yata no palwaran Krais eri chama ni pileu ko soyame body parts korusien kakonin paluar korosanane sawaspene so chais chanane upene chais chanane pe undindan salangaume ekelail sangte ima kakuyata totok mau te ima kaktotok yata totok kachapante kasampala salangeu so kasambalong chailan so wachme salangeu kakuyata me kochmer peu so chikakuya por meseu kunuyata me kochme salangeu so chikakuya eri apan totok pa na puya kaya menemen miyayer calling menemen miyayer kisakis koyak makauno goch kasanedi ta kachikiya ay kasambalong child and tatong kupenen na so metwe chemech puya ke puksarawi masani child and ter chukoti sanga child siya ke neupenekan kakon pukach en eupene ikos ko siya kakon pukach en eupene salang mese pene eupene ne palwaro ren koros tatok pene poren kakapayata pukon palwaro Bilduwa cheche karkarasayang child momotso ye kowong menya momotso kchak mimilole kchaila nane makchay pasan tapon Krais momotso yung me pasan tapon Krais abananane uchucheng momotso cheikan mebil pasan tapon Krais icheme Baluarat so chaban uchuch kiyang me chikan ma ay momotso tangay chamchaman mamomotso kay tegim ay maur nintuan ay yang momotso yu ipawasan tapon pawasan neo me kay tegin Krais Jesus
Erma Jesus me personeta momotso koros auta neupene pananane mie. Pupuksaraw masani. Eri Jesus personeta momotso ye kawongay. Kachamay tayong Krais at chamaur. Kachayla nane person tapon Krais. Chayla nane uchuch pa na po bew anana sa wasa salangaw. Salangas chukaganta. Ingay magayo kachapan bangay maginson rongatawasa. Ayaw mo mga salangaw ay bangkak rongatawasa ma awew so chukusuya. Salangaw anana tatok na wew. Awew makin kosoy asalangaw wap kakrong. Eri puksaraw ka sa lingki chayler na ni bro isa krisa klimaw. Endak chayter chukatisa nga chay chiyak na upenekan. Chayter chukatisa nga chay chiyak na upenekan nintuan ekayar ka na puen kuya. Nintuan ekayar ka na puen kuya pagkita ibang watagayan ka chayl. Ema asani chayter chukatisa nga chay chiyak na pekon pene tuan ekayar ka na puen kuya. Akichay nanchi yung kakailangan kapete naman patuan amay lese maranen kauno karentor. Ranen kauno karentor. Eri ima karata kachayla na uchuch pene, sawas pene, ew pene, limpok pene, socially akchoror, soche akupung pene, soche emenemen chakay kailok pene nan pungarail. Temen chakay kailay kum ngay mapung ako masapung sok chayla nane open pagtak child mauya palwaran Krais pati parts child ma pati parts Jesus mauya foundation child pasonda chay mor pon Krais Jesus chayla nane open nan silokan mor chayla nane open nan tatakwach yaramen ngin workin tame ngay paso ngay mesalanga indinda ngay mesalanga ngay so ngay yang palume ischiban rong mo ischiban yang chailanana rong pene chailanana eu pene chailanana pung pene pon masanen coach pung pene nan masanen coach chail rong tame masanen coach masani chail paki we wasama chai pason tapewe ria chai moran pason bon masanen coach wa chai moran kakapayata kupuran coach. Amen. Child open iban William Chaitio kapakap hemenemen kapakap wasame mimie. Child kapakap o taulang nan tamak child ban euban esuchkan ranwich. Siwa got labalap kalangan en komi sa watong komi ach maur suchikwach pona sa makomi match kaun en kaun gochakan nan marki kan gochamen mesochikan Lisoila coachman mesochikin likat meliela sabol mekan ap coachen no ninduano masaniya na nambarisak siluisak tuwaw makom coachman kaitakan komuya ramas pokom coachman makinino kita meko choka payata kom coachman mesochikin lokayal kam ninduano masanir na sabol mamasan sakapin ko pwede achwe baba coachman metutuwa chayo ranwo chilakapil pangko kolache sakapin ko pwede achwe baba coachman magachingap katalango sampaw tepekan koros kalanganin komi karan wat sam amenemen kitchen to wanach we apart parts Lord so watong komiach maur so chikan ran watch beona semesana ni komungan sarawi so chuka kalep nan say lokon maur wat so chuka kalep nan tatok wat sam sana ne amenemen main coach nan chuchin say lok wat sam labala sa kabunga maromi o sa pagkatang ko me karusyan songon wuteng koros may munchichi ban songon wato kwen koton prapa kamela kawela telitere ne manamanen maran Jesus sa pelian say reti o sa kawela sa totoong maran Jesus o sa wuwang ni maran Jesus kalanganin kom sam labalap watong gomichich korusin so chikwach peniran kachin masaneng nong yung koros kawasak matamataukan main coach kalangan wasama sa wewakin miyaye ni manamanin maran Jesus ngan saraw sa paki komuyan kachin kawewe yung korusian sa mamiya sa wewere Lord Jesus kabagap sa likoryang komuy kahit tekan ngano mo komu coachman coachin order kahit tekan komu coachan yata no kasawewe sam sa watong komuyach maur o sa paki kom kachin kamaraini kich posan kakwewe sa walmamasan so ang koros masana na wewe ni manamanin maran Jesus kalangan sa kiyang kamalingan wow kaping kasabal kalangan koros main coach sa kaprawang kom kalep komyan lingan kilaw sa salkita in Jesus name amen amen kalanganin kauno isu chuwa ki ischibanga school
Ichibanga school yata na usuchkan rang wachimen touta che bacheng kupurakan suchkan ran wach. Imen share che bidan sami touta irawach bileo ko proportong e pro isak rachkachik risak limao chailende chukoti sanga chaichia kaneo benayakan. Pukita nintu wana chail wewe kamaranan kauno korento. Eripei pe kau salange kau mese kau chumwe kau o ewe menia kisen Kahlepen Krais meke aniki imen kongongo kin kichail into one book sarawi lukuluk wari kichail o kongongo kin kichail and ter chokati sanga child chia kane upene book child and kanka kailaka lalena menemen nindu one book sarawi amasani ekas esan salama wasan watawatech tame kasaleng kichail and da kichail ter chokati sang chai ter chokati sang chia kan eupene bokon pene tuwena kayarkan apen kuya aka child nan chiyong kakela kanan kapete nemenemen chase chana na kalkaluwa chemen chase chana na yatano kita me koch me ban kalkaluwa che kita me koch me ban yatano kosuya me koch me ban kakela ka Ermasanen koch makin kakelail yaramen bostita me koch me ban kawela mong yung naramas yaramen bostita me koch me socha kachepe Nintuwana child wiya solankai kichaila nane kosuya me coach me bang kakailaka songa me bang kakailaka kichai masanen coach chakosuya me coach makachapan kaitekan me coach me bang kamweli emen kaitekan me coach me bang kawela mong yung naramas kichaila nane nanan sumetwa chemech kichache kachai mor kichaite katirop kiswat namen chaite katirop ko malapa swat chaite ikikin changi ismeswat Kichaila nane irongan nan masanen coach. Ein so rongan ein so watch kupurmak. Ein so rongan ein so watch mainko. Kichaila nane irong kichail nan maseno. Pue kita wasama kichaklang kichate kilang swatin lapo. Kichana ne kilang kichamas yawasa me yanane che kata masai meur. Kelangnya mas tame anana kisang tame anana kamau ya la tame anana pulki ti tame anana pursang pemaipan kakasawi ya mas ong iklang atawasama puyengkak ay mauren yang kakasakasawi ya tamas ibangkak makalakal ibangka samine ibangka makaleta mesayet songgan ibang kelangway moy yang bangka kelangata ya tano mecheyo Area kasambal ima kasambal ya mona chapan rongan chana no kolanan masanen coach masanen coach mau yani chaklas na rongan kichailen kin ironga chamaur nan maseno tamak chawat watak chakaprayang kicha yaramen chawatak masana chanta utani men lapon rong wasapa labe ma rong wasa i chorme chana le Inta chor la pewasa kecha manane kelang kechanan maseno irongan nan maseno po me coach me ban to ka chamo ro kapung kecha me chekan me bilban rong bilbangak yatano bilbangak lel o bilbangak totok nana raimo rimen kongo ken kechai ko rusien rie kan ko pai ko so chilibil menia pali so chilibil yawasa ka bacheng Niyan suma kakosayayar makamuitang Krais Jesus amor, kichaila nane opene. Kichaila nane opene nantatokan kauno. Chais chanane ukupene, chais chanane akakamaiki, chais chanane yatano. Kosaya isime pungo isime yechkan. Kichaila nane, minimin kupene, kosaya tuwan tama kayu kasampal. Pue kita tama kayu kasambalan sa watch puksarawi tama masanen coach masani pue yech wasa tama masani enta kichail chukotisa chaiter chukotisa nga chai chiakan eupene bekon pene pue kichailen kin kanka kelaka nang kapete nemenemen nintuwana chail esse meranen kauno karentor
Laranan ka uno karentori karape watch magchailanane ki eupene. Chaite liliak choror. Was salang chuka kintayang chumayo mautane kate kay talumay po ischana ne yu. Ischana so salangayo anana chumayo po mas chumayo so che siya singa ka salangayo so chaka function. O weo plan nane po miya pukono weo makan yata na usun kosoy miya eucha parts miya puko erik chaila nane nintuana chailwiya Kahlepen Krais nintuana chailwiya pati parts ke chaila nane uchuch pena sawas pena po kita balwaro unsa kan ka function en ka toto kapayata apuko eri ong chai ko rusian so chilepilipil ma yawasa kami miya tayayranan mauren saulang kate punotaki labcheyo kate rob ki kuliklang suwat naman ima ka cha punot mas kat rob ka mas kat rob kita mas cha rong na chamaur irong chanan masanen coach kapungala chamaur mon kaun coach akaun coach me ban wiya sabol metatok na newa maur Aria ka sampalong chail a chail puko kapakapki a chail puko kakelaka a chail puko kaitek na chapuko ka take sabolimen goch pukom Aria chapuko an such kan rano chimen kakelaka ik chail ko rusian such coach sa chuwa wa kitaka rongorong isa chuwa wa kitaka so bay iso chuwa wa kitaka songan ngilta makakunya rongorong na nang so watch iso chuwa wa kitama ka yata no leleleng ab song may waya ka mabuksaraw ka sa layang chail chanter chukatisang a chay chiyakan eubenekan sawas pena uchuch pene nan Kahlepen Krais pagkita kichan ka kapayata chapuko chan ka kapayata takar pena cha ibutiyang nin samba erik kakelagay chail boy buksaraw masani makachton gauno ranen gauno karentor ertame kongkong chail kechailan nane kakaila katame kongong chai ne opene uchuch pene pues ime kongong ki pues ke chebanglen la klang kisiniye yon yan so magaban sound ta ibil ko suyayar nan ka school mi yayar randa pa samalaro siniye yo so chuka bochpan ulong chaban siniye yor ko kasakas ka siniye yo pan kalowya ompoch pan inanen lola tama ka kungukiyo te umyo so chakak sota sinchuwi poch pan kabanta tong ko pochuyo ka lebo pocho chen en sounda o yata umon gak lulita o kalawya la tama kaban kunguki kaw area ka sambalong chaila nan so metwa chemech chaila nana kailay long icheche lesen gaibil ko sa yayaran kay samalar week taga samalaro chama-chaman makaite ka na chay munchichi Kaitek na chay munchichi utukoncha. Kaitek na chay munchichi utukoncha. Archama-chaman mau iya chay munchichi yan setan. Chapel mau ya chay munchichi. Chaso chana na ko munchichi yang tawuwang aramas. Chana na ko munchichi yang o wuwang setan mau ya chay munchichi. Puime son prap, son kamela o son kawela. Amen. Aria kasambalong child body of Christ. Body of Christ child mo ya Kahlepen Krais. Paluwaran Krais. Chilanane uchuch pene. Chilanane sawas pene. Chilanane kolbe pene. Pweki anso macho machalar. Aso chanson koko munchich pene. So chanson uyu pene. So chanson liliak choror pene so chanson liliak choror so chanson uyuki mechkan kechailanane eu pene kechailanane rong pene kechailanane yatana usawas pene limbok pene pokita usaroga saling chailer me chaile semaranen kauno karanto chailanane nanchiya erimen iran pukyo men watong chai suchkan ran wacha kosanan pukan James Bukan James ralauteu iban watong child
Iralaut rachikriao ibang pakatawatong chay suchkuch. Tagusoya enda rieko kumay paren kita masonga na pal koros kinleleng kumail. Enda rieko kumail paren kita masonga na pal koros kinleleng kumail. Kumail ese meniamay poson ekin paweti apal pukach ekin kalautela kan amay kanangama ni anson apal. Kumailen kanayeng pa amay kanangama ni anson apal en pachapacheche o unsakla. Pain kumail en unsankila melel o sochepana na mekoch. Irachikichika isakriyaw. Met pa yaramas mekin lalabocheche nanapal mekin koyan. Pamurne pan paweti sosong wach eban alen induan kachingeo maur mekoch kachin inoki yung raikan mekachin mekin pakongi. Tamo wasach kas kasale yung gichail enda met pay iraikan met pa yaramas mekinale mekin lallalo pocheche nanapal. Mekin lallalo pocheche nanapal. Mekin kachin mekin koyang. Pamurne pan paweti sosong wach epan ale nintuen kachingeo maur mekoch kachin inoki yung rail. Lang so chilibilibil dama gasopay. Ichuweweki ni anso makaplata may tengkaw no maur Krais Jesus maur. Ni plata kaunon kaunta maur ko plata kan yang wait nanal nintuan mo ya follower of Christ tawiya disciple of Christ warakan Christ akana na wewe keme buksaraw masani enta met bay ikaglalalen ka wala ya bunda met bay ya pereperenki Mainko buksaraw kasaleng child makaleleng kapal met bay makaleleng kapal pueki maur makamoiteng Krais maur watch kamoiteng Krais maur kaplatakan poson kauno kaplatakan peki yang masanen coach kaplatakan watak masano kaplatakan peki yang oko Kate nanalin tuwang buksaraw ya kasaleng child Jesus masani iraikan me panitawen yeto ren pulikiti kapay kataray lopu o itawen ye ernian sumak siya panitawen Krais ischukos kos itawan Krais kos ya po Jesus ye memasano itawan Krais ischukos ya itawan momotso ischukos ya paki uyapen momotso Itawan Krais wewe kebuksaraw masani na sone wew me Jesus ye masano. Irajigajig isak payo kosoya me masano kachier irajigajig kosoya masano kachier ren coach mon chepin kawa. Ye masano nan rajigajig isak payo kosoya masano me uyala ramas iputiyang ni samba ye Jesus Christ. Jesus Christ me masanen coach. Masanen coach me Jesus Christ. Chaso chika kachore sang masanen coach Jesus Christ. Po yan itawen masanen coach yan kosoya me ban itawen kait nan lupwe yan kosoya me yan uya disciple of Christ. Yan ya uya warakan Christ. Uya warakan Krais, warakan Krais kau ni anso me Jesus kin kait ito ta kait lawasayo. Ni anso me kan kailangan man ramasaman ta penene yo uya. Anso waras buksaraw sa lang child man ni anso me Jesus kin malipes sa pol me disciple ko chama-chaman po ki turun believers tirin aramas me kunitawan la Jesus. Bekon mucho na aramaso buksaraw kan kasalayang child me bekon no pak-paki Jesus. Chama-chaman buksaraw kasalayang child me disciple me ekriyamen. Disciple me ekriyamen me itawan Jesus. Itawan Jesus mawawa kamiya meko chrawiwiya. Awanso me Jesus malipay railenta buksaraw masani maragan pulikiti. Miya meko laklang rawya lalait. Abragan anso maragan Jesus kin malipay rail aragan pulikiti arail tama rawiwiyaw o rail alu. Mawawa karagan follow Jesus footsteps. Marakan kait nan lupwe. Kasaleng child dagot follower of Christ. Rakan kait ito.
Woke wasa Jesus kakalaye, iwasa mara kakalaye. Woke ramalan imitate ramalan paki lupwe. Mabuksaraw kasalayang gachailan bukan ebisos limau, rajikikayo, and that Jesus mawya child imitator. Mawya child son kalamang, gachailan anak kalamangi, Krais. Gachailan kalamangi Krais, chama-chaman mau, miye church goers or followers, disciple or church goers, awak pasang. Believers or disciple rawak pasang. Believers wagi poson Krais. Ikamelele Jesus. Ngay believer man. Disciple mekriyaman. Disciple wagi rapilata ran pulikiti mega ras marawiya. Rapulikiti arailiata no totong ka uralala miya melalait. Miya mayang ye papaw ye lalait. Apo pulikiti maselta sang ye papaw pueba enitawen Krais. Ari ima kayong kasambal na nang sumetwa chemech. Kachangkak plata kachangkak weweki. Kachana nane pagchangkak yata no itawen. Tamak chani tawan Krais. Purenga protong child, Jesus si mamasan and coach. Kachana nane itawen tame masan and coach masani. Kachablata itawen masan and coach. When masan and coach me melel. Masan and coach me melel. May pilkosa ite pilintinta may patapatak tagaskas kulap ay patang ko chang tagostami gosoyaw chang mimilikan puksarawi. Iyananat kung ay chayte pakita may gosoyaw chaylananak lang ma ay kosoy ka wakosanan masanan coach teso. Eri magchaylananay tawen o pakita may masanan coach. Masani yung child. Imak chaylanano we are working Christ, follower of Christ, the disciple of Christ. Me plata ranyata na utame kos disciple. Wukit rakaito rat plata ran pain discipline pain rail oran kakitawen nan lupuan Christ. Yang mo na chayban tawan nan lupuan Christ. Chayban kakilang sa chaybanda. Yang mo ni bantawan Christ pues yo ichugil lang Jesus chuma mawalwasa. Cham-chaman, me Jesus, niya sa magchamay tang Krais at chamur, Jesus kachkachir lalacha. Jesus kachkachir lalacha. Ariyan purenga protong chay suchkan ranwach. Makameta-meta me Jesus ta kauno to, pwe kachkachnan lang. Ay men katete ta eukiyang chay suchkan ranwach. Chas chona na kotala nan lang pagchan rong kauno nan lang ok cha proto. Chaprota patang kiyang yata no mechikan masano. Ang so magchamoy tang Krais sa chamur, Jesus ta kauno kachkachir lalacha. Karani kacha, pan yeyang kacha. Puksaraw masani me karani kacha sang achalkukan. Karani kacha po kachkach lalacha. Ingan ne me panewang nganicha. Me pankak masani yang kacha me goch pukchangka kese me kauno coach masani mech. Kachangka kase ken, kachangka kase rong, kachangka wewe katama kauno coach kitiyang nan achamong yong. Me coach magcha me esoche pitanan masanen coach. Kachashika ko suya, ngay po yuya kapakapki. Ipiluya kapakapki po lapon mela. Puwan labi kan galgal ngar pan lapo, ripil iyay kapakapi kumuya kapakapko po kauno coach and kamela ma lapo. Chana no wewe kame. Songan kapakat po kahit kupuran coach. Pues chumnan masanen coach. May ikarasaras kema imo mo na ikos ay mga may ikos ko siya song ko. Ngay po ikinuya kapakap ko po lapon mela. Ngay po iya kapakap ko po lapon te meurla. Ay kapakap po esoche pungayang takupuran coach. Ariya kasambalong chay ko Rusian chailen weweki. Eleleran so magchanane itawen peikiyong masano. Ermakcha soche wewe kamasano agchana na kola nan buksarawi as chiga sambal ke chango lokol pukyu kelang magchana inge bil buksarawi te soche lebil magchana in ku buksaraw tepe kechakin langa te kiyeki
Kita wasailay labosarikante sokpewe te kakpewe. Masanen coach socha mimnanay maur. Socha kachepe. Socha kachepen may pang kolokol puksarawi. Autapen puko socha tatok nanay maur. Makasampalan. Puksarawi. Masanen coach. Ekarasayang. Waranchuka. So nga siya matawala makakola makampong pe ko kola punso. Ko painta waranchuka ang sitin kyuri. Te sitin pangken. Te so chilibilibil sitin ta makakola ang painam. Punso te yawasa. Makakola painta ang sit. Waranchuka pagan kola ang patok na momo. Makabanales sito ko wala. Ko pulna na ang kopo. Takakitang po niya wasayo makanaganakitie. Erin sito amimina ng kupuwo. Icheba amimicha na ng kupuwo ta makakasak mabang yawi ang sito. Sito sa chika kapareta wa. So che meko chiu sito bangka kasaleta. Waran kiyuri ka wapang wiya cha waran kiyuri na ng kupuwo. Tananang pagkito tayawasa makapuliyew. Lau ko alesito tawaran kyuryo. Tawaran pongkno ko wala wasama pueblo mío ko patotiang nan pueblo iyang pangklang waran kyuryo pan totoko osata uyata kachep pan osata sang nan pueblo o niyan so meban osata uyala kyuri iyan so meban kasaleta wan kyuri ko payeki ko insana mau ko kolana chiki kakangkanga sang wakaw tuwa chemasanen goch maka nanain kabuk saraw yap kasocha kan watak kasocha utek nuk masanen coach kasocha kan watak kasocha memur ki autapen masanen coach kasocha utek ya maur iya cha maur mau ya puel mamasanen coach punong buk saraw yo ko kolokole cha buk saraw yo ko kasagasambalik nak nanam ko po wata nam tanaw tayawasa makakan puliye ay manintayang uk rainom panu ya kolokol puko apanatan kichapuk apo so chapan miata mekos na namur so che es chapan kasaleta maur non puko so chapan kasaleta maur lau ko pulikitiyang autapen puko na namur niyan so makapanaleta au rong o watak statiki o ko watak ko wewe ko pulikitiyang lalom masanen coach tao tapen puko iyan so makapancheptak lang wa pagkita masano ya sit waran chuka pam patitilalom nan puelo i puelmawan masanen coach i sarawi acha ko po kay tak puelmaw mo pon pasapaso te pon shelf te pon tanaw kay teken puelmaw mo Epan mi wasawo mangla ba mi wasawo pesan likan lao pel para lao so chame ko chapang yata chamchaman nain kupuk sarawi ap so choya yang mekoch so chapang yata pel mekoch na chamo rima kayo ka sampal kechan nain kupuk sarawi kay tek nain kaya maka sampal kabil lang to lang may bil kol puke te may bilalang ay bil kaya na sel Puksa raw yo, kay teka natin puko makasampal. Au tepew yan kiyang nanay maur i makasampal. Ari akasampal ang kachayl ang 9 kupuko, kachayl au tekin kachayl. Chaylan watak, statiki, metametawe, los-loson pongi, rongorong au tepen puko, metametawa au puko, koso-koso yaw tepen puko, Pukita pueden kak patitiyang nan puelwach pueden kak kapareta wa. Es chaban kapareta chawa na nachay maur apa bilpan ko pesang. Men bacha acha penene kan men liki so chilibilbil. Is mebilpan yang rong masanen ko chobilpan lel na naray maur nan mongyong kan o yan so magchagang galang mawakita kalan maur niya. Pukita masanen coach emanaman. Ab masano sa chapan tatok lau chatatongki. Masano chpang yada mekoch puko chpang yada mekoch lau chatatongki. Chaban lau puligitan polmau ayan sa wama puelo pang kawoseta. Amen.
Ari kasambalong kachay karusian suchkan ranwach. Mele la kasambalong kachay ari men bleu chapralang nan tamak chay la chay watawatin suchkan ranwach. Tamak saro kasaleng kachay nan James iralauteu. Kasaleng kachay enda met pay raikan. Met pay raikan makan leleleng. So chilibilibil da ka leleleng maka karong-rong na ramas. Mangil paypita na sa lang na kasosiyuk. Akabung ako chirong-rong area child David Malan sharing child takos-gosuya ka school kanan kalesya riyaw riyesak nakosuya kaitek ngay mamamurap Krais makachiniyas lalay Paul makosuya akos-gosuya ang rain men mumutsong kalesya enda kaitek ngay mamamurap Krais makachiniyas lalay Tama wewen ako sa ya kay tangay mamamura Krais makachiniyas lalay. Unyan sa magchamo itang Krais ha chamur. Kachana no wewe ka makaitek kachama kaun kacha. Kacha sola kaunta palwarwach. Kachamo itang Krais en kaunta. Mawewe ka mamuran Krais mapang kakaunay maur. Angay solar. Pangay solar kakaunay maur ay maitang mauran Krais menut kaunta. Imakaret ako sa kusuya kay teken ngay mamamawr a Krais makachiniyas lalay. Arniyan so magchamo itang Krais sa chamawr tama buksaraw ko sa leng child yata naunan kalesya riyaw riyesak ekas ka sa leng child enta kay tek ngay mamawr a Krais makachiniyas lalay. Ari esan salamaw Paul melan kongkongongo tangabangan rail mumotsong kalesya. Tama ko suya pwek niya so magchamo itang Krais sa chamawr Akachan kak may teng Krais enut kaunta o enut control achamur. Insana chakan enut kaun kicha te kaun kichata pemaso ni anso mak Krais so chakaun kicha. Insana chakan makan kaun kicha kaiten. Ni anso mak Krais so chakaunta mauriyo. Insana chakan makayun kaun kicha. Taibang gosoyaki iba nagsambol ka pen ngay. Niyan sa mag-Krais so tsaka kaunay maur. Insa na imapin ka kaunay maur. Icharma. Taiban ko suya. Minta may bangatara puta ni men kangatame ang kadchopo. Ibang ko suya sangon Copenhagen kanapin. Wagi yale men kasali yelwo. Iban icharcha may bangatar Copenhagen na iban nanchiyang kola lelwasaw. Ibang kola lel nisto wow pu iban anana peo. Ichara chaya seme Copenhagen no ka kawalar nanawaye kawalar ay nanen kololetier yata no maslalen owaye ay nanen kololetier wasakan meiken kawaila o pulikiti ya kopo kololela o karanyang kawaila ay karanyang kikain sarkila pwede kita inangan pain insenay yo apewok kontroli yeyer yeseme kawala rasolama wongye apso isolaka kale kawala rawayech solamawi ap ischikakin sana mama ischbanale Rima kare that Jesus mama sanila machocho makcheban check mawan sawach machocho control Song kan kontroli. Song kan kapikin kauno kan me kachay konen control. Ima would control kachay. Tami bang kusuyaki? Ikos kusuyasan tami pingken o may kaitolole. Arikos kusuya ikos kusuyaki tuwen kauno ko chega chingap kachay tak chaylen kaunta me karusia ni Santa. Nansa nesiseo risa kono koti mama sani me karusian chailen kaunta kauno goch kap katak chaila ramas chailen kaunta kapik koros manakan kapik chuka yakan me karusian kauno goch kachingap katak chailen kaunta kachail me bang kaun anasom metawela ikos kosia ngay ischikos kosia yuk ngay ni anso me sai mo itang Krais en kaunta imur Ngay son sarawi. Kung wala sarawi. Pilipor sa gin sarawi. Chukun misran sarawi kan. Pwede kita. Ikan perko po ita koto ngay chumay-may wala kaswasa. Ipan sa sarawi ap.
imo hisenay makakaunia chan sup ko isay kmatawata o plata yan mo itang Krais ay mo urchoweweki rinsenay makakaunia insenay kan makakontroliya tamay knalialekan tami bang gusto yaki song kan may changalalo le makauntay mo song puko akoto sang nakapukupuk kaiten akoto awiyawito sang nakapukupuk kauno coach masani kichailang kaunta kapukupungkan apu yech ngay kapukupungkaw mo ut kaunieta puwa kaminta may bang ko lang mo utan ba nanano ko lang mo puwe kita isola ka kaya isala mo kaya isoche to alam mo isoche kang mo iba nanano ko la wasaw pagkita yan ko lang mo puwe kita mo lulukwarya yan ko lale ariya ka sambalong kachay ko rusyan soch kan ran wach soch libel tama ka leleleng imen kongo kan kachay siya tama ka rong prang ka preto tama ko chay pleu ko paneo sangan chin etami chepin ko sayaw chay ter chukati sanga chay chiya kan penekan intuwan naman che agan apuen ka kakakaila kamen naman pukita chay la samaranan ka uno korentor armaranan ka uno korentor chay la nana kailay chay la nana ngicheche makaleleleng kapal riyekan bakapay kapal makalelelengan sa chupang kami yukala kapal makalelelengan sa chupang kawoy yukala Ate yung buksaraw mga sani yung kachayl wasa chanda met pa yaramas makin lalabo chachanan apal makin koyang pamurana pan peweti sosong wach lang enta murna pan peweti sosong wach e panalen intuan kachingayo kauno coach pan kachingigan kacha nan so chilipilipil tama kacha kan sa opay abuksaraw kasaling kachayl magchasong peweti Arta makasosopay ngila na ramas mamiya makawkawayuk tamamiya me was kenuk tamiya me yachkan puekit plata kauno akaschana na insinswatki kaschana na pilyata no marmaroski chais chuganuti wasa makchaygan rongil tamamiya me uwang chail niyan so me ranwa chuya matamatawa me urin nemaya Maurnemaya, magshaybang wataknan bukan nemaya, shaybang wewe kita tuwan is nemaya, tuwan nemen kola oprenka watak chembasen wall in Jerusalem. All menech, akun wiyata tokeng nan markimen, wiya cupbearer. Apnian sumerong atame wall in Jerusalem ote, titin Jerusalem mareti ola, utanamen pralang prenka wata. Emen prala puen prenka wata wall in Jerusalem. Pwede tayo munchichikan kolaro iskatakel kano karangke tiyo kamare tika Jerusalem olar. Achelem prala nang katetemerin Jerusalem imaw ya chembesen coach. Aprotoran wach kowong ay kichamet Jerusalem kichamaw ya chembesen coach. Eri munchichiyo kan kota puen kawela cha protection. Kawela sila pacha. Pag an merangkit bakchan mengay nola poi munchichion kan kawala chamaw eritami menew yang chai sochkan ran wach men watong chai che mona chai bang kairala poi ka kulakach pilsang wala leler time pil nakiyareu time imen watong chai che prengan karachigen chai tuan mauren namaya Makabang watak prala prang watak na numbuk saraw ya maurin namaya ya maurin kakaila kay kichail ta kakaila ka nintuan ang muya saulang men muitang Krais am maur so chilipilipil songkan makaban sopay kaban rong kosoy lang aramasakay kola songasongan nenta tamen namaya songasongan uyan tamel kang mamalangkaw kawata yata no wall mamoratiyaran tamen namaya songasongan uyan pues wallen yan titmewi yan ketika bilbancang away chelusta karangkayeti kelang sangon kosoy suso chomau kay kapan rongata kapan pilsopay miya mepango soyayuk miya mepan yachkan akasochana ne nintuan makamen wiya waragan Krais men kasochana na makitikita enaramas ako soy yang mo manaramas languk minta maramas kailong gnukala Maramas kailong gunugala pwe ke pilipil pung makawiyata kan may tang Krais amaw tama ka sampal
tama kagasambaliki kan momawo atamawon mesenaramas te kan momawo atamawon kauno arima kayo kasambala na sumetua chemech moitang kauno chaimur lukoyang ipuan kaunta chaimur ni cheche kowai uyawanam kakain sawas koros sawaseta korusien songan mana na sawas sawase ongnan irail yachkan memen plata me sochana na sawas sochemen rong sochemen ale kawait masanen coach so chemak chay bang yayang iya chay puko pausa tama melel pausa tama ichukos ko siya pausa tama melel ikos ko siya ischindinta pausa auta ben pelian lama ang sumi ko siya pausa tama melel ikos ko siya pausa tama buk sarawi masani erma sochem nan buk sarawi akate pause eri poya ke masanen coach memelel yimak chana na pause memen menaleta te biliso pilipilo kay dagan kchamelita reta pilipilina ramas kchamoiteng o kapakapki o temuel pa te kailong kilara masamen mebel kitong ngil kan songkan kay te na chapuko kailong ki a chapuko kapakapki amen erkasambalong kchay such kan ranwach chant wacha mauran namaya me built wallo apsoche san pala topaya irai koto kasam rasongon koto rekata sin lukukan ketong ngilkalong kan reketong ngilkan kau we songon uyamech nus kola kumai lut kumai teyer kita walen mai teyer warai kawe tatakan uya wallo lalautla amen eria kasambalong china na sumetua chemech yata no ngile bangoto wom changete pakla kosoye bangoto kawete songon uyame wom banklang poyaki totokan kot so charamas ka kawuti totokan kauno makchama banuti akanano wewe kema kchame banuti akshabanuti ap totoko so chabanuti aban kokola mo amen rimak chana ne ke flexible potlong nan tatokan go inta potlong nan tatokan go inta potlong nan pelian lamalam so kay te kem pelian lamalam mi kos kosuya inta potlong nan tatokan go chan uya wana chaka korusian chan yang pause way maseno tama utaben buksarawi mepan kamaurala po mauran so chana ne putian nan win coach kichaila nan ne putian nan win coach kay te ne putian pelian lamalam ischindin dai putian pelian lamalam so chilibil menya balika mimiye abi men encourage kichay Rusian so chilibilatan pali magakosang yew make sure makchay mo itang Krais sa chay mo makchay mo itang Krais sa chay mo child puya pukon ko ba na masanan ko chok chailen wawi masano so chilibilbil wasa makchawala ya masano wawi masano chas chumalan kito ramas nan palian lamalam chamalan lukaya nga ramasan pitolong nan Wayne coach yang mama na son silu ko siya son silu koti nikitimo sinta yang mama na ramas lauta mene malare pang premptolo ng kapetene no kuti lang nikitimos son kosuya masanen coach nikitimos puko laut nan momotso apo se paini question Jesus enta yatwe yang mama na ibang preng lebe na ramas men ngaya chay bangkak premptolo ng kapetene no ngay preng puti pues Jesus kosuya ipsapal Ariman kongokan ke chay korusian makayang rong kas chuwewa kita ko chupsabal ka rong ka uya ka pilmen ka men gurur ka uya ka men yata no ka sawewe ay men katete iso chicken ranwach maka sawewa kita ka chupsabal amen law imen pakita kola nan masanen coach son silu iraj ka chikayo koti kasaleng chay ta ko chupsabal pen negatimos son Kaskul kemasanan coach negatimos. Son pause title laut liter nan momot somen negatimos. Awa se semana na ipsabal. Peini beta Krais senta ya tuwa na iban ipsabal. At Jesus kawayawayang. Enda indayang ukrimelel. Memen meso chip kapilong an sarawi. Eso chakaklang mo in coach. Yang betalong nan mo in coach. Eri pleo chaka chamanen chay such kan ranwach. Kay teken Lukwach kay tekan lukayang nyatan naunan pelian lamalam so chilibil wasama kamimian mimna nam pelian lamalamen puy makasampalo mo itang Krais sa chamur chapason ta bon Jesus wacha pelian lamalamo and person bon Jesus masanen ko chi makasampal ok chailen itawen tame masano masani pokchang kakiyang komorla at eten bali so count es chuya da megoch
Ima kasambal lang kauna bangach to. Es bangach orela inta kumail kan efrio mai kotom me. Anta kumai CMF kan mai kotabali. So chibaga kauna bangach to igilgilang pali. Abangilgilang menya pali kayang. So kauna bangach to aban masani menya maur makrais Kakon. Menya maur mesapol meyeros meirongo aleta meirong lan bon lobo. Menya maur mauyang pasapang meirong lan bon lobo. Ermai maur yang pali ap Krais iso chaka samo meirong labalap mauyaw bon lobo. Puriang mo ikila, pui ay yang palio ilalapot siya na naipalio. Ay ilalapot siya na naipalian lama paano lamaan. Ari kalanganen kau na imen encourage ka child koros pag child en kak rong masanen ko chan kak wewe ka masanen coach chan kak may teng Jesus sa chamaur chan kak may teng Jesus Kristus may rong lamaw yaw pon lopo en tatok chaluke yung an kaunta chamaur Puen poson eta chay maur pokita kichan so chilibilibiliatan palio yawasa chakosang ye ap kichan may teng Krais en kaunta chamaur kita Ya so me ban kachto apan kachkiche rai kan male ta me rong lao me kasamo sapol me pola pon lobo en kaunta rai maur Amen kalanganen kauno ipanititiar wasach puede que ni me peleo Bible study bilbang ya umurin match kalanganen kupur koros kalanganen kupur ramail kauno ko chen gachin kabayata mai maur kecai lala pochong icha imin dais chuka dong school imen to ta che yen kak share chau ta benta me ya leti sang tamem nan mong yong yemi men share imen share ang chai korusen ko kelai lo komat kecak kelai lo komat silibel tak chalo isang tama kallo yang seseta kallo yang seseta karong seseta mak kabilaan kita mong yung bilisongan men kosoy te yechkan pelian ta ay men encouragein kechail kechana na plata chater klan la focus pon kapal kechak lang la cha focus pon Jesus poi me picture kirkila aso me klangata iloko o melmel ekrong atanglen iloko ayan so me kirla amaklen lanch an so me klen lanch Jesus so ya kak pon kakala pon pil pon seto an so me rong atay so bilang iloko ayan so me kirla silibil so nga nang nglen nang makan makan ko pene kate focus hang ang ma ko maroskila kelang lang Jesus mawya chapi o kaunsak pen sela coach poi me ban kiyang kechak changa lelre kalanganen kauno kalanganen kupur karusian suchkan rango chaylo beno chay kapakap sam labalap kalanganen komi kapeng kiyang komi maur karos riyay karusian maing kot labalap benene karusian sam labalap kom gachin mangi maing sam suchkan rango kom gachin mangi ewo mong yung ewo maur kom gachin sawase maing samach coach ach mong yung sam kom gachin mangi kich karos maing samach coach kalangan karos makilikilang karos marongorong maing samach coach yay kapakap nan kla coach ngayon sarawi pa ke maing coach so che kom kachin kupur ka kaita ka naman chen salong ala ap karos ananan kamaur ima kartanan kla coach sam sabachoto mon silang iriach kapakap sam kom kachin kamu charaki mong yung karos kamu charaki mong yung karusian maing sam wasa mesawewa miya maing coach kalangan kom kachin kawasak mata-mataw kan mong yung kan karosan kakan kuwewa maing coach labalap kalanganen kom maing siwa coach labalap sa kapangakan kom may karusian yach kapakap makaita kanisa na chak kupromo yan po itanan na chmawur sang ran wachabil bango kolasyan maran coach yes kaun Jesus Christ amen